唉，係點幫你啊？哦，你識印尼話？哦，咁同姐姐講啊。哦，halo? Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Menurut Miss Yuni kalau Saya dulu sebentar. Kamu sebentar dulu. Terus gimana? Ngomong. Umurmu 50, terus? Heeh. Ya nggak apa-apa, kamu datang ke tempatnya Koko Thomas dulu loh. Daftar dulu. Kan kita nggak tahu ada orang mau atau enggak. Datang ke kantor aja dulu. Mm, mm, mm. Heeh. Besok buka. Datang ke kantor ya sayang ya. Oke, yuk. Ho, ho. Bye-bye. Quẩy. 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 thì thấy hello rồi係，我覺得 OK 咯，叫佢喺公司先，因為我哋都要知佢個資料啊嘛。哦，叫佢去公司定係係，叫佢係我個公司啊，喺觀塘。好，喺觀塘係，係啊？係啊，係啊。可以個地址俾我睇一睇，因為佢都我諗未必係會好識路，所以我可唔可以睇一睇？到時如果係我聽日同佢過去，我帶佢過去係。我都可以嘅。你而家 WhatsApp 我，咁我 send 俾你啊，個地址。你今日過嚟係咪唔得？因為其實我知我會出觀塘。我個仔都有喺公司，可以嘅，可以喺公司，冇問題。佢喺公司。係可以嘅，佢識得我個仔啊嘛，印尼話嘅。識㗎，識㗎。我一陣轉頭同你一齊過去咯，如果係。OK，好啊，好啊，你 WhatsApp 我問個地址，因為我揾唔到你個 WhatsApp。好啊，好啊，OK，好啊，OK，OK，拜拜，拜拜。Sorry Mbak ya, sorry.